on tirongorong. Ero kontoki nande wiki ay yon tarawa. Tirere ya tene pongpongina ipuki ya misina rentiaron kaisipong. Ewagina kya iron basta Danny Philip temetan win the discipleship strategy menopis rentiaron kaisipong. At the South Pacific Divisions at the Australia. Ay bopote yon kawaye kapepete. Ibukin watakin te wankerio. Irinanwakin tirere yay kawai ibukin watakin te rongrong naron irakin kawain te ununik. Tirere bay para kapepete. Onikatian kurupa ka warreke. Ariana kanwaya missionary ibukin na yammakuri. Nikareke ya reire yon kiribes ni kaputa. Tirere yayo bon makoron takata uroy ya pupura. Riki yon kiribes ibukin Kristo. Ke de Kiribes for Christ 2026. Arapun takabarabara e nakatapang akakyon kiribes. Mente takete e naroko tirongorong e roy. Ibukin takamewak inanon mo yung anak ko yon kiribes. Ya kanako panana ni kaunga de berestensin jaran ka isipong e basta taporo kya tau. Nako ya missionary. O kain dia karesa nte pota ki ni karaure ya karawa kin kieta irik. Pepo ni po detay. Pepo ni po detay anang yuyo ki ay kiribes. Na nakaisiran rongo cheswa. Yay te pupo tangaw ni women akia sanira de sisu yon ora kia ka kia bebe na rendiri ta hatandara o te soka. Ade karawa kin te ponga yang kwananwa. Ichora ereke de kemba yan tenon. Ayo te montai ni karawa ki de sisu ayo yon ora kia ka kia bebe ka te soka o te ria ta hatandara yon chora ereke. Ya kaira ki de sisu ay ronde direct and health na itera ka atarake. Ndona kiro ya nesta bemen mentia karesta na kaisipong may beso o may korobu. O ndona kinabangan iro ya ng pestes may yon tarawa. Hindi tayo yo ay makuriya ki tayo na pome ake asan kanuaki. Imina yasusu ake aro konira yasusu ante pong arang kwanano. Eta kudera katara kita direct and health. Pa erikina pa na tayo ni meroro na ko ya ake aro ko. Yon the new starts. Ke mga bakinan e po ibukini merungiya. Ayore popote yon na roya pa anakangan mga koki merungiya. Aroya pa anakangan ka kiri ka kira wawataya. Awaroya na pa ni konan dito ko rekente ora kay kay. O riki aroya ni kina pa yare kay roya cha ora kay kayak. Meta kuriki denes pa demone pa yarang ni kakawa kimo pa anataya. Anataya pundesiswo pa konataya pa yay rumora kay kay. Kanikina kaya ako na answangko payare kay Rom awaraya ni kapakaira wawataya. Ari kina pa yatay akya siswo ni kato nga marak ay ka parents ake ngaya ay ka na kuna ni buo kakawarirek yan o katokan nora kay kay narundesto ka tirita hatandara. Amara kay kay akyapon katawrawag iriya kain sim amara kay ka parents nakya tiray sipo ako na. Ena mga armiya kimin de sisuayo na kunwa pimewuan soon. Ikian ang makuriya kingan ni min te kakay aresan karawagin tumuantay. Imin na no na yabome akiasan karinak enang waking kane. Aron bay na orakiana pukan ka warirekiana away katokana. Ikadirerik direkta pandetay yay o enang diyakiniana pang kane. Kain deta po ayo kitikian pa ayo akero konira desisuo awakiana konana bende kirokoya. Aroya rin nanon the program at the new start. Aroya ni katawroya marakay ka nakamerong o ni kunahan ni buwaka na tiyora kiyay. Awaroya ni kapakaira wawatay. Arang kakaita wa kiyari kirokoyan detayay. Ngayata ko ba? Ayo ay sabat muantay. E karawa kiyay jasusuo. Nakoya kain dakawa. Kita kayang ba yon tiyora erik. Ikakawa de tarukta pa. Ayo ay punsa pa na muantay na ba? The health ni karawa na program. Inanon tekawa teoretic. Ade pero nga kimente kiribes mission oni makuriyak akakin sisuway kay yon de kempay. Takataw-taw penawakin ako rin sisuway na kon kempay kita bewa yon tarawa. Bayan na pero nga the mission o the health. Kaya sana po ta kinipopo kitero na kayo sa pong edetra. Nikawaki akinakin
Kinakina nanawake abo yon karikirakian merungi eterrondikirake yon tiabe emankolia. Yaranaki tawake ayo pana bukameru teruro enaro. Ainoraki pa esa nibisi meuya terrondikirake nanantina makaina. Nikakatanwata ibukin de merung. Nitakin diadra nanawake ayo me Loma Linda University o tia karisan gaisipong nibuogia de rondikirake ni kaitara rikirake na ya makuri ayam makuri ora ke kake bebe na rondisoka tirigita dandara o de kensa ntieto ari apen ndeke men na marake kaki roiroi karakon taka makuri ni kamerung arawawatan te yang. Ira kayon na wata nga may siya day usu or kaida de program may. Yo si minwa kini kakairong pakarakon kanakin wani kay o pugini kay dikirakin kabonganan takamyanging mete moko. O dikirakin kangangan ni merurungin na ya yang wate interon dikirak. Ita kutawag ta monita baba jara menana kuran tawag kita tiyaran kay sabong Loma Linda. Paya karawa kaya yo ibukin swangay at teron dikirake. Ni muantay hangan na taya ay anuan ni mew yan depong ngay yukunan rota aron ni mew ya na konde nga pong. Yay po wan de program ay ko anowa pa tirnirine ta kamerung titaw beng tinanometo tiya marake kamerung o te poto kameriyo meta. Are ngaya ay ka anakaw ngaya teron dikirake pa na mew roy ni merung dik o nakukuraidik. Ita kuedra pa dawa kaya yo ibukia de rondikirake ponsagi si ibukin de merung mepuni ibukin na beta kanta nga eroy. Andai tandi ki jorong asa tanda ire missionary o kandia karesa menna pende bete ke mayak nive pe jara bakau the science dinano nana tara mek ayub ni kanwanta conference ari karawa nganga wopi menemewan the South Pacific Division Faith and Science Conference are bobote yon atakin mondikin by pain karawa o temeu yonde ki tiometa mendana tara de bay para te wana na pekanuan the conference ayo puni kayan de St. Thomas Brisbane Planetarium are ekaniwe be ay tiabe dinanon da yan tamne are wota kiyay mendara solar system simena yay nakotapon kekin the universe swayataya ke swayataki. Irinanwag na pero yun ante may Australia, America o Spain. Sisira kinaron to kwa yon the Big Bang pa iyay rimet te pa ipara kaya ka nga. Iyay yome tayo kawana ni mew ntiyan na peri kita wana. O sinakangay ndi yakiniya na sira. Te kan the universe. Mendanay tira the science. Kaya pa ka webo o te pa ipara. Ekay na kita conference day. Nakatian bebeire bukin karabe bendi ki mek metereire yon the science o mek in bende bedebeke awana mga karawa ki conference ki muina Avondale Fulton o Pacific Adventist University ita ko SPD lita at Dr. Swen Oshring pa iori ang kanasaki kona nora the university apanin me sipuni kona na nikati ara kwawa meron mek iron jeswa ari karikira. Ntawan kanon debong ibukin tiyaw ni kiribe sa paano pero katawrawa ki tiyaw ni meong ngapong ibukin debong ayuat timone pong wapi meono wani may uwata nga wapi meni meo. Ana tuk ngano kora-korana tiyaw ano wa ntitay di kiyay. Ita biyang kayo ni maing tiyarang ibuwa ka
Nako mayon tiano ni kiribes. Irari kinane yaina pe tiang puaka. Ke tiang bidi may ni karaw nako on kiribes ni kaputa. Taran tiano ni kiribes me bana be. Tiang bebete on meto atau may miang may ni nako may ni tari inaroy meni merep. Ay bukini kanya makini me tari. Taran jangai na ayu ana wanang nang itautana meni karaw apon tau. Ntapa tapewa. Nakon te tairik ana roy meni me apurur ni karaw. Meraki me yang tarawa mayana taran jangai na ayu ana ridinga meni karaw apon tau. Nono tapewa. Taran te tairik ana wanang nang itautana meni karaw apon tau. Ay bukini kanya kuria aranuka awape meme. Jangai na ayu ana ridinga meni purur ni karaw apon tau. Ntapa tapewa. Ana kon te tairik ana roy meni karaw apon tau. Nenos metapte ue beru ani kunau taran jangai na ayu ana ridinga meni karaw apon tau. Ni pakantai. Te tairik ina wanang nang meni karaw apon tau. Kuno to meta mena warre. Jangai na ayu ana ridinga meni karaw tautana. Ntapa tapewa te pakantai. Taran te tairik ina wanang nang tautana. Ni karaw apon tau. Ibu kini kanya pahana pensi ngaya. Jangai na ayu ana ridinga meni purur ni karaw. Ana kon te tairik ina roy meni purur ni karaw. Kawai na makaina ay tepongina na kon cheers. Tawan tira na tiyabus. Eta pangkay niyabus ra kitari. Kataw-tawag pa enaro kon dieta na kentuki na tiyabus. Denwara di minis na kon tiyabawan te bakantay. Dirieta awa de semare awa vanua temita. Tira remina tenwara di minis na kon tiyawa de buinan de taidik. Dieta na ayake de semare isuar wewa temita. Sanurang kanya tionon rai na miyang orawak. Iti meto karameto antiang riyon tionon rawak. Kam kaurunga ki ometa. Pakam na payo na tara rai. Tabon karon tepong bukin tionon rai na miyang merawak. Ari kataw rawak. Nke po ni mewang ki karangay na bukin tepong ngay. Ay na tuk kanya kura na. Tiyawa onowa. Ntapakantahay. Even ni piyanga ki tiyang buwa kariyon tionon rai na miyang. On tora pepe na kumeyo. Yena bete nang buwakan di meyakin tionon rawak. Taran tionon rai na miyang ina meto atau karentiang may miyang may niku. Nako may niku. Ni bebe tiri merenantay. Tari na mere pututana. Ibukin tangay na ayo. Ki ibukin tiray na. Ibukin te pongay. Ina warang inang ni may apurur na karaw. Ni karaw di merenantay. Intay riki. Ina warang inang may apurur na karaw. Tabueran ibukin te pongay na wanang inang ni may apurur na karaw. Tairik nganya na wanang inang itautana ni may apurur na karaw. Christmas taran te pongayo inariringa itautana te may apurur na karaw. Nakon te tairik nganya na roy na si itautana te may apurur na karaw. Ay bukin kanton tiyang abebete men na abebete may mayiniku tari ina merip. Te pongay inariringa nakon te tairik ina roy. Kawain kanya na makaina ay tepongin ay mind cheers. Tiyara na tiyabus. Katatawag banaro kon tiyokin na tiyabus hindi etana eto wana just maruwa tiyanwa. Nawara di minis na kon tiyawawa hindi pa kantayay. Tiyara rimina. Nuwapi mewanwa di minis simin tiyawa tibuina. Hindi etana aki at simara tiyanwa ni mewa timita. Ay bukin kanya kanton. Kanta nga ba? Yata pangkay niyabus ra kita ari. Katawag ba na kon dieta na. Ito wana just simarit o nowa ito wana minis. Imin tiyawa nowa. Nakon detay kay. With a gentle persuasion, whispers her comforting word.
till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Oh, for the sunshine tomorrow, after the shower is gone. Whispering hope, oh how well my voice making my heart and its sorrow rejoice. If in the dusk of the twilight dim be the region afar,